یەکیتیا revşenbîran ya Kantona Cizîrê Pirtûkên nivîskar Helîm Yusuf îmze kirin. Merasîma îmzekirinê li Parka Xwendinê ya bajarê Hesekê bi beşdariya nivîskar, wêjevan û helbestvanan pêk hat. Kesên di merasîmê de axivîn destnîşankirin ku wêjeya Kurdî jî wêjeyên kevniyên cîhanê ye û bang li ciwanan hat kirin ku xwedî lê derkevin. باوركم برسلي من حمود زانن لي اما مرو بحسين اوان كيدن بكر بيتفيا قردان يعني بوان جوان الكو بدني بسين هي مثلا ببرنامج وان البحث وان خردان وان كشار كم ايجو قارن بني بسين اما وليبا نفساندني بهرمان يعني باوركم برسل دي شكلي سازلاله بدویا کردان به وان کسان هی گو به زمان خود نیستین. چون گو 40 میلیون کرد یا 7 میلیون کرد نمیش کاسنه. اگر گو ادم کسی بهرمان خود موهبت ناواند. اوجی زمان وان نمیستین. کی به وجه کردی زمان کردی پیش خو کی به جمر چیروک رومان البستن داست کبلت بریفسین. بيجمان وكسر لي وأب وجاء أب زمان أب أدبيات وبيخدي والبرمجة وشفازات مين.